Kei te whawhai ngā whānau o ngā ika I kōhurutia, kia kaua te hunga e heitaratia ana mō aua kōhurutanga, e puta I te whare here I raro I te utu here. Ko te whānau Burrell tētahi e tino mōhio ana ki te mamai kāpā, I nā rā hoki I mate tā rātou tamaiti a Augustine I ngā ringa o tētahi tangata utu here. Kaya Irena Smith, tēnei pūrongo. E ngau tonu nei te mamai I te whānau Burrell. August was wrong place, wrong time. He didn't do anything to lead up to how it happened, and just an innocent young boy like anyone. It could have happened to anyone. I kōhurutia a Augustine Burrell I te tau 2007 I Tāmaki Makaurau. He mea wero ia ki te oka kia mate. Kei roto te kai kohuru I te whare here mō ngā tau te kau. He'd been murdered by a who was on bail, awaiting sentencing. Koe nei te take e poro tuana ngā whānau nei he orite āna tautangi, me whakarere ke ngā ture utuhere. Someone who's actually committed a violent offence and who could get up over 2 years sentencing for that shouldn't be eligible for bail. So it's as simple as that. Tata ki te rima tau I nai nei kua hepa mai te matenga o Augustine, me nei te ora tonu waia ka rua te kaumatahi tōna pakeke. Hei tā tōna tuahine, ko te aroha, he toko maha tonu era kai te mate kore hara, pēra ki tōna tungane. If there's a pattern happening, it's happening almost every year. It's disgusting, and it's sad that New Zealand allows this to happen to its people. I've got no doubt if Christie's Law wasn't in place prior to 2007, my son would still be alive. Mōhio tonu a Charlie te uaua o te whawhai ki te ture, engari ko te mea nui kua puta ngā kōrero, kua whakaatu rea te ngau o te ngākau. Irena Smith, Te Karere.